Sibay ule Sooji kakang do na akan nan khi ka manga telpa ngai aman thei almond cashewnut le grape ro te hi katel do na kakang masapotanga amui chwa chuan kan du tok mai don nia arwalin kakang hal veka grape ro hi amin ma bik lutuka cashewnut le almond te amin de nuwa grape ro kan telang tel hi ka mang le nga langa Sooji no khat Sooji hi ka chok muyanga aron ukdeu thata arong kaddu ang takani thleng kan chuangang chuan rei ve hi chu angai re ulu tuka cho uluk vil uluk hi angaya mei hi atul dana zirin kan her niamin kan her sangang arong po moya arim po tui to viawa tui kaleya Sooji no khata tui no thum kaleya chini kan du thlum dana zirin kan tel don nia Sooji hi aso chu anuwa dry fruits kan ho kha katela mei hi asanga kada atui kang thleng kan chuangang akara atul dana zirin kan chok ve zelanga vil uluk hi angai ve lutuka siam chung hi chu arei ve deu atuya kang nuwa mei hi ka her niam dewa kan chok deu char charanga ahul thata tel achwa thleng kan chuangang atuye hul thata tel achwa that nu chuan thirbela bette hi omto lawa kaswana thleng pa ngaya da po ina set thei thawa zai theya kan da na tur chu engpo ni se muk dewin kan nemang kan nem muk that tok lo chuan adai nuwa phor chwa zong te hian ake som du lutuka adai ve deu to a asir hi ti hianin aron chuak deu angina oma olsamte in a phor chwa theya kan thun lain kan nem muk thaboka kachinel min khir saka wangin kalome